Rombongan patundukan Marante sangke deranna nerenna Morante mari dinante dong rampu mempatu laku mintu anak otomate sangke deranna neroi Morante rampu mempatu laku mawar sangke deranna Bapak Cumi Morante rampu mari dinante dong mabun lambai rampu mempatu laku pawai mata sangke deranna keluarga besar Renidi Morante mari dinante dong mabun lambai rampu mempatu laku pawai mata sangke deranna Bapak Cumi Morante rampu mempatu laku pawai mata sangke deranna Bapak Cumi Morante rampu mempatu laku Bapak rampu mempatu Kita lanjutkan pemirsa di rombongan kedua. laku pawai mata sangke deranna keluarga karau mempatu laku pawai mata sangke deranna keluarga Nianto Kanda Batu Pawa mempatu laku Bapak Melona sangke deranna Erika to karau mari dinante dong rampu mempatu laku Bapak Marulia sangke deranna Bapak Alian to karau rampu mempatu laku pawai mata sangke deranna Lina to karau mempatu laku Mama Kara sangke deranna Mawar Pawa Poseko mari dinante dong rampu mempatu laku pawai mata sangke deranna Bapak Suryanti Kalimbuang dan Pebulian mempatu laku pawai mata sangke deranna Bapak Adian Masamba mari dinante dong rampu mempatu laku Sule sangke deranna Pemodira Morante rampu mempatu laku Mintu anak otomate sangke deranna Nenek Kevin Talung Lipu mari dinante dong sangke deranna Nenek Tris Maamo mari dinante dong sangke deranna Herman Nopi Sanda Makale Mintu lato rampuna sang mempatu laku pawai mata sangke deranna Ferdinand Palembang Sudah sebentar. Kutolepi sangke deranna Ferdinand Palembang Batu Haron Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua Pegunungan Jakarta rampu mempatu laku Mama Ali Mama Ulia sangke deranna Wakil Ketua DPRD Toraja Utara Bapak Prianto Soma ST Rantai Pau rampu mempatu laku pawai mata sangke deranna anak kampunan Yuda pawai mata mari dinante dong rampu mempatu laku pawai mata na sangke deranna Bapak Aro Talung Lipu mari dinante dong rampu mempatu laku pawai mata sangke deranna Seti Bumbungan ST Pongo Rara Sekretaris IKT Bontang rampu mempatu laku Rama sangke deranna Kepala Pegadaian Toraja Kutolepi sangke deranna Kepala Pegadaian Toraja Toraja Utara mari dinante dong rampu mempatu laku pawai mata sangke deranna Ibu Ketua DPRD Toraja Utara Palusul mari dinante dong rampu mempatu laku Dr. Hendrik Solo sangke deranna Loius Kapan tinggal pernah tahu bos bunda tuh kapan jatuh? Timika DPRD Timika mari dinante dong mabun lambai mempatu laku Mama Kara sangke deranna Ini baru penerimaan tamu bosku. Diikuti saja live-nya karena akan lecture di sini sepanjang kegiatan. Mari dinante orang mau mempatu laku pawai mata sangke deranna Isa Parawa
Mari dengan tirong sakit dan karubulan na. Buah balusuk. Mari dengan tirong mintu na to. Rampunasa mempatu ako pawal mata. Magkaroon sa karami ko mapagantian ang dulamin ang bilang na limulong ko na iteleng ko na nalilya ko. Ang pari di man sa tilan na tiwan na limulong ko. Doon sa asawa ko kakabit na rampo pasikitan di na napurdo. Jadi kami lakukan itu kosong kami lalu. Ya keluarga lakukan itu duduk semua. Jangan di dalam. Tolong Dewi itu. Kebalikan kita semua dari taman. Jangan ada yang di dalam. Tabe dulu ada rombongan masuk. Lasita apa tuh rombongan maka di Sabuk keluarga Demba Tangkielo Jakarta, keluarga di Tangkielo Jakarta. Ia telah dua rombongan tuh mempatunasa laku dokter Hendrik Sulo, si Taruna si Nenedirta batu bapak Sinta Rampo Maren Denan Tenong Laka Madukan tuh. Iya Tirandina mau mundur. Jadi pakai itu Pak Tondokan tadi. Mundur dulu sedikit. Jangan dipilih itu. Tolong ke yang ditertibkan dia mau. Tapi lakukan. Terus ya ke jom itu berani dia tulang tangau. Barangay nagjoy, nasa malang makatama kaya turis lumay. Sorry mundur. Mana kaitnya? Tidak boleh di dalam itu ya. Mana kaitnya itu suruh mundur. Sorry mana kaitnya? Jadi Bapak Andri kanan Rampo Maren Denan Tenong. Mempatulah kami itu anak kemati. Laka Madukan tuh. Taruna Bapak Louis Pairo anggota DPRD Provinsi Papua Yomai Timika Rampo Maren Tenong mempatulah Bapak Nakala. Sana lampamurro sama paraan biang sama pati. Biang tongan duku sulai tondok. Borong unar nga pangaleon usar nga tampo malepo. Umbala susida indala silio garalan na tomaikam para paanagara ilang dina. Umaiton dari pembuatan dari paporetan paton na almen tao matay. Apa nakan dendona, apa naka swali. Todo rarakila tumanda aliteneata di padiong gori-gori di padiong kandian pinggan. Iya nakandendo na naing kamadalian na. Anna baile sumana, anna dodo sumana. Anda tadi boleh rara na gombong boleh bulan.
Mambela dari naya langkan kama suliranna lagi lambi irika langga lagi kara tuirika mente dari me kulalan gara langna me sompatan para para Sedikit dikurangi. Kan kita turiangna pakulambi Babaranna kuratui turiangna lembang sugi simbolo lamai Allah Wakor lalindo na bulan rara totang dana-dana na lambi tandaluna tolampo paangyananna si saurak kangin na pambusola dari dikinasile di pangalukan na di sembangan di saranna di patiran kalandona di sembangan bulanganna ilah kalandona sangka alai bukan dan palean langan na poka alam menenne kenapen tidu kunni oh kini sembako. Di Saran Malimbong bosku. Saran Malimbong dekat Polsek Saran.
Also, dear foreign ladies and gentlemen, for all of visitors who came from foreign countries,
from all of people of society in this place, from the family of the funeral, especially from son and daughter of the dead, want to say that so many kind we kind here, so many of us, attention and support, we have nothing to do the same to satisfy all of you, but so kind from enough just to say thank you very much, and with holy prayer for King of the heaven to keep all of us in peace of glory now and forever. Karampuanta, kadongkonanta, mintul pa inawan kaluakta, lendo tamate adakna, kadongkonan, itimang makalok tang kota, jiran de palak na umbura tang tiseno, rekke kipa kedong saratui, sampak babing kimotondo, panggokonan malioki. Informasi harus ditunggu Pak Dokter di depan lantangnya, harus ditunggu Pak Dokter di depan lantangnya. Ya, sekali lagi berikan panggilan bagi saudara Harun dari Makassar, itu Pak Dokter di ruang tinggal di tempat protokol. Sekali lagi Harun dari Makassar itu Pak Dokter di latar protokol. Oh ini bawa oh ya. Maka di kailan mo coba ko.
Kawet kita Solanasa si Bagi Lindo Tilandan dan padu rombongan lagi tolong sama Sule na Torpamanasa kasih Sandi yang menggo sampai dirana Bapak Lois Paero anggota DPRD Provinsi Papua Marin Dinantinong Mabung yang baik dan padu lagu Mamakara Rizal Patadan anggota DPRD Kabupaten Mimika Marin Dinantinong Rampo Menpatu untuk tunduk kalago Bapak Kara. Ya kata palagi raduka dan turun ragu kita semua di ngarorongnya Bapak anak Alpa Batu Kiana Rampo Marin Dinantinong ataupun lagu Tumpatu Pak Waimata. Dikembalikan sembarangan atau kita Solanasa dan Torpamanasa yang untuk sampai dana kepala penggadaian Toraja Balusu Marin Dinantinong Rampo Menpatu lago Paumata sampai dana Ibu Ketua DPRD Toraja Utara Balusu Marin Dinantinong Rampo Menpatu lago Dr. Hendriswo sampai dana Bapak Lois Paero anggota DPRD Provinsi Papua Marin Dinantinong Rampo Menpatu lago Bapak Kara sampai dana Bapak Rizal Patadan anggota DPRD Kabupaten Mimika Marin Dinantinong Rampo Menpatu lago Paumata sampai dana Nene Isa Foto sebentar Bang. Palawak Marin Dinantinong Rampo Menpatu lago Paumata Ini MMN News ya? Iya, iya. sampai dana Iya. Palu Pulau Balusu Marin Dinantinong Rampo
dan patu aku Pawe Mata. Kalau itu lagi satu dapat kali kita mau tunggu lagi lagi pada ulami. Apa? Sebenarnya dua dari itu sasawu mondok ini tengkai kalau dilakukan pasalongan kalau lagi kabio santur tangedeki gitu di bulan di kabet Rabu Pasian. 1 2 Lebih setelah kumpul keluarga yang berguna di tempat ini mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolres Sumatera Utara dan Bapak Kapolres. Ia sudah hadir di pengamatan duka ini berbagi duka bersama segenap rukun keluarga. Beliau berdua Kali bagus lah. duduk Jangan lupa di share videonya pemirsa. Bantu-bantu kita juga. sebelah timur. Nah, si pilih tuh kan. Ambil dari jauh saja pemirsa karena tidak ada akses jalan ke atas ini karena full orang di jalan. Diman sini. Kami informasi lebih kendaraan atau supir Tapan Samera dengan nomor plat BP 1054 kali BP 1054 kali Tapan Samera dibuat supaya digeser sedikit oleh karena mengalami kendaraan kedua masuk. Sinaruna di malam perutan kita itu para penonton sampai itu kantor yang merasa kehilangan berupa upload, silakan menghubungi tempat protokol. Ya, ini atas nama turut berduka cita keluarga Yeti Lepo Batu Mama Laura Rantau. Mungkin pemilik upload, silakan berhubungan dengan protokol. Inalatin mo alam na susi mo pasiwang na tonoran na sana lantai malu ketemu kumalan ala di pasilawean yang dikira di pasidong napelangan di apa ini aku Tomang tadi pilih langsak di tonok buah matasak pilih taruh bulan pari-pari nangka usukan daurina apa sasaran tuh untuk diberi pasangan tengok lalu ditembaki pangkian suruh nah kedua galau
satu kurang volume. Kita ambil pembacaan tangga suruh dulu pemirsa. Pilox ni Masura. Menate-onte. Tilongna Kapten Antonius Bunga. Lulau may keso umpatu Dr. Hendrik Sulo. Bisa mau tasuk. Menaterong te. Terong na nemawar. Lulau may palawa. Umpatu pawai mata. Menaterong te. Terong na papaarong. Lo may 3,000 pawai mata. Menaterong te, terong na ni Kevin, lo may 3,000, umpatu minto anak tomate, paway mata. Menaterong te, terong na eta pabutungan, palawa to karau, umpatu minto anak tomate, paway mata. Menaterong te, terong na keluarga besar ne ada, palawa, posengo, umpatu anak tomate, pawai mata. Setengah na ya tugas nanti. Kapala iya, anu lutero. Menaterong te, terong na podiana, kalambe tikala, pawai mata. Ini ke peraya, sebentar ya kita ambil pembacaan tangga suruh dulu. Menaterong te, terong na Nedita, umpatu Dr. Hendrik Sulo. Menaterong te, terong na Netris lo may malango, paway mata. Salah itu ya, tapi salah ya tinggal untuk Sulo tuh untuk ya. Iya Pak Wai Mata ya. Iyo tadi teh sabah ya teh surah na Pak Dengan ya teh Pak Wai Mata. Yo pilih. Ya teh menaterong teh. Terong na neren na lo may morante umpatu mintu alat tomate Pak Wai Mata. Menaterong teh, terong na papadirga, Kendari, Pawai Mata.
Menatelong telong na Papa Andri, kanan Morante, Upatu Mintu anak tomate, pawai mata. Jadi itu terong ini atitasyon na mo, yan na tanggal 6, mantuno terong to, kami rakbang sulisan. Menatelong terong na Dr. Yonatan Pungtuluran Samarinda, Upatu Dr. Hendrik Sulo. Menatelong terong na anak Ampona ni Yuda, Palawa, Upatu Mintu anak tomate, pawai mata. Menatelong terong na Nerita, Tokarau, Upatu Mama Marulia. Menatelong terong na Batina Nairobi, Palawa, Tokarau, pawai mata. Menatelong terong na Lois, anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, Umpatu Papakara. Yoyete din terong Pado salian terong na Papadian Masamba, pawai mata. Menatelong terong na Papayona, Palawa, Poyono. Jadi ba't ito masurat ito may taru-taru kapang ke melak dari tahu. Betul itu Papayona, Palawa, pawai mata. Menatelong terong na Dr. Yunus Patandianan, Lulomay Pangli, Umpatu Dr. Hendrik Sulo. Menatelong terong na Papacumi, Lulomay Butulala, pawai mata. Menatelong terong na keluarga besar ni Nidi Morante, pawai mata. Oh iya, iya, apa nadi Ustaz? Ketua DPRD Toraja Utara. Toraja Utara. Ayahnya ya. Upatu Hendrik Sulo. Tahu kita nih. Yo yo. Pasti kan kita. Oh ini. Ada aku bersama kare. Iya. Sama bahasa. Menatelong terong na Ibu Ketua DPRD Toraja Utara,
Lusumai Kolo-Kolo Umpatu Dr. Hendrik Sulo. Apa sama tentang sama kamu saya lumayan kan. Kalau pamaliban kita bisa so lawan blok lang ko na hindi. Hindi linda. Oh ya, ini terpisah dengan kami. Ya. Iya teh baik po mau panggung Pupo Karawang nih. Wakil Ketua DPRD Toraja Utara Bapak Prianto Soma Sarjana Teknik. Pak Wai Mata. Sedi Bumbuman ST Sekretaris IKT Montang Upatu Rama. Neyona Palawa Upatu Mama Ulia. Bapak Grace Kesu Upatu Dr. Hendrik Sulo. Yete baite lana sama panggung. Keluarga Neanto Gandang Batu Palawa Upatu Papa Nelona. Pemulora Tokarau Kawai Mata. Keluarga Negesa Gandang Batu Palawa Umpatu Papa Nelona. Bapak Jesa alamat KTP Kaltara Umpatu Mama Ulia. Neisa Palawa Upatu Mama Ulia. Mama Ika Tokarau Upatu Mama Ulia. Rina Tokarau Upatu Mama Kara. Bapak Lian Tokarau Pak Wai Mata. Bapak Reza Strep Adi Jakarta Pak Wai Mata. Pada betul Turisma. Yo tadi dia para buku tu tasumo tadi kita ini marolongi tanda butunta. Nene Edgar Batu Kiana. Rampo mak lenjenan tedong Umpatu Pak Wai Mata. Citaruna AKBP Bernas Palipadang SESIK. AKBP Bernas Palipadang SESIK Polda Bali. Umpatu Amintu Anak Tomate. Citaruna Rainar Merdeka Wantoseru SSTP MTR AP. Rainar Merdeka Wantoseru SSTP MTR AP Rantepao. Mempatu Lakomintu Batu Danti Batu Kianat Mak Rendenan Pedong Umpatu Pak Wai Mata. Bapak Plo Batu Danti Batu Kianat Mak Rendenan Pedong Umpatu Pak Wai Mata. Tangan tore-tore inderan dan di puduk kita amon dan indeleng kodara di dilaki wangun ma'a sarurang puduk
moto ma pindang gumarising daw ti tandok bulan na paulelean ninde paladan na kandaw na pau-pau kusumbungan na randang di punugon na nenek si kambi bawa saratuan longina unung purang telo-telo na lengko darak dililana todolo si loloan pentutuan tinggulau kogula pura di bokok ondong sumbungan randang di punugon na mintu papalumbangan lan telepongan tondong gunung purang telo-telo lengko darak dililana papalukulukuan lan te pabuntu batuan ondong sumbungan naran dan dipudukon na mintu to na pe batang alembang inde alu kona kamatian nunumpuran telo-telo lengko darah dililana to na oli tiku pandanan inde sangka ana kinarang bambagulung blau sumbung rarai sang bukunga dalam pasidundulani sang patikan nabi sarang angga katunggunan kamarintinan milimbo diong mamalaran nampak atas diong maran tiang tu daun te barong di pamadatu daun te lantang atau labi bunga katunggunan kamarintinan mi langa di pate dongo saratui di tarima kure sumanga di rande boleh para bokoran nande katuan sunga apa den mani salah tidak dan diong tinggal yung madatun mi ondong den mani to rumah kairi diong olong kapayunganan mi temai base manda na barong di pamadatu pandan matoto na lantang atau labi kini pamatua induk ada di poada kini pabano kalurungan di sangka di posangka sositi allo to temo lante kula to marasan Gumuha tanga matua indungo tanga bano karurungan niya mani sorongan sepuk tadoana sapa di pamaluangan rampo lako batang di kalemi di bantu lako tondon to batang ami si turu temay sorongan wailaso susu mami tatomen lotong mulu kaanan minna tatomen tao matang si pangelola sorongan na tole ada analimbang sangka si purin na tedaenan naku atau mara putalangan atau masang kaponan nao mintu na kata palambiran makalima na teme kata mabuburan langaya tanga ditungkanan nende tanga dianggay apa puang niya daw tanga na langit o kawanan niya daw lisun na batarang siko kasundunan Syria kamabuburan tontola di papalidan nira dan lagi pentuarai gumuan na iya muramin piro lumbang lako batang di kalemi rada lama mamatulong ele na koton ng tubatang aming lompagat na imintu katang palambiran lompaw sundon niyang katang maupuran natuntong patanaman dara dan pabangke kalle-kallean ang misuli masirupin dan rampo mabase bulan naubulolokon na nalanda pindaunan ng katumbunan mga marintinan mi di kuwa tabi na parapatan lang mo batu-bati kita tapaminting mama mo painantang tago karang musuling kararata dapat diting kabatelin kita dapat diri mga besoy nanta lago to inalata ng patarong katongkonan daw masulong kamay lunanta rapa kalamin tampi pasak kini siturusan denno pa tapo para tatundong masak kini may maradinding solanasang tabas singin makole-mole